Đuričić i Nenad Marinković Gastos konačno su uplovili u mirnu luku, ali čini se da sitne čarkice nikad ne prestaju u njihovom odnosu. Naime, prije par dana Katarina Samarčić-Keti slavila je rođendan u dubiozi na koji je Gastos otišao i na kom je bio najveseliji, dok je Anđela nije želela da ide i ostala je sama u kući odabranih. Ipak čini se da Gastos ne zaboravlja Anđeline niske udarce, te je rešio da joj danas osveti jer su mu kazale idealna prilika. Anđela je otišla na rođendan lepog Miće na kom ne skida osmeh s lica dok Gastos sedi u beloj kući i ćaska sa bakijem. Da li je Anđelo ovu iznerviralo ili smatra da je fer, ostaje nam da saznamo. Podsjećamo, Lazar Čolić, Zola i Anđela Đuričić proćerkali su na rođendanu lepog Miće o njenom odnosu sa Nenadom Marinković Gastosom, a Zola je još jednom istakao priliku da Anđeli stavi do znanja kako Gastos nije iskren u njihovom odnosu. Samo da znaš, za naš odnos i to napolju sam te hvalio, svi su me pitali, rekao je Zola. Hvala ti, hvala, odgovorila je Anđela. Nema na čemu, ali mislim da on nije iskren, rekao je Zola. Ukoliko misliš da je Gastos fake, mislim da ćeš vremenom uvideti drugačije, rekla je Anđela. Moguće, ali mislim da nije iskren. Ti mi ideš srce i ti si neke stvari promenila i to je za svaku pohvalu. Uvijek ću te etikirati po starom. Šta sada ako meni u Eliti 28 ne bacaju stvari u jezero, to znači da sam fake, upitao je Zola. Ali bukvalno ljudi ne prihvataju promenu, rekla je Anđela.